Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Kay punllakunapika tawkakunami kay mundo kañachu tukurigrin nishpa tapurikunkuna. Kay tapuyka mana musuqchu kan. Kishpichi Jesucristopuk yachakuqkunapish kayllatatikmi tapurkakuna. Chaymantami maybalik kankunan kay punllakunapish ishki waranga watakuna yachikaqpipish kishpichi Jesucristo kutichishkata uyana. Cai Pacha Tucurinamanta tapuyka mana musuqchu kan. Tukuy kay ñawpa watakunapimi intikunaka kutin kay tapuyta rurashkakuna. Kishpichi Jesucristopuk yachakuqkunapish kay tapuytami rurarkakuna. Chaymantami ishki waranga watakuna ña pasashka kaqpipish maybalik kankunan kay punllakunapish kishpichi Jesucristo kutichishkata uyana. Ima horasmi kay mundo kay pachapi hatun llakikuna shamushka, hatun problemakuna tiyashka, o wakin punllakunapi, wakin fechakunapi, hintikunaka tapurishkakunami kay pachaka ñachu tukurigrin nishpa. Hintikunapakka kayta tapurinaka imashina mana harkaripakmi kashka hatun llakikuna, hatun problemakuna kay mundo kay pachapi shamukpi tiyakpi. Kay hatun pandemias nishkakuna, kay hatun makanakuykuna tiyashkami ñukanchik kay mundo kay pachapi. Shinallatik rikuytukunchikmi ashtawan ñukanchikpak kay khuchullapi kajka kanmi ishki waranga wata khuchuyakpi achka rimanakuykuna, achka tapuykuna, achka peliculakuna imatapishmi rurarkakuna ishpichi Jesucristo kutin shamuna tigranamanta rimashpa yuyachishpa. Shinashpaka kay mundo kay pacha tukurina hawa tapuyka mana musuqchu kan. Kunanpish achka hintikuna kay unguy rikurikpi, kay unguy uyarikpika, y kay unguy manchanay hintikunata wañuchikukpika, unguchikukpika, llakichikukpika, ashtawan hatun llakikuna shamunamanta hintikuna willakpi, parlakpi, chaykunata uyashpaka tapurinchikmi y tapurinkunami achka hintikuna ñachu kay mundo kay pacha tukurina kichkiyamushka nishpa. Kunanpish ñukanchikka kay tapuykunataka kutichinami kanchik, o rikunami kanchik Diospak shimipi, Bibliapi rikuchikushka shina. Chaypakka convidani Diospak shimita rizashun San Mateo capítulo 24 pi rimakun, kay kallari yuyay San Mateo 24 pi ninmi, kay pacha tukurinapak hatun llakikuna tiyanamanta willashka. Diospak wasimanta Jesus lluqshikuqpimi, paypak yachakuqkunaka Diospak wasi pirkakunata rikuchirkakuna. Chaykunata rikuchikpimi Jesuska kayta rikushpachu mancharingichik. Kankuna rikushka kaykunaka tukuymi urmachishka kagrin, shuk rumillapish pirkashka mana sakiringachu, chashnatagmi tukunga nirka. Rikunchikmi kaypi Jesucristo ñawpaman parlarka, ñawpaman willarka, tukuy Jerusalén llaqta urmachina kashkata. Templo Dios teorina wasipish, shuk rumillapish
pirkashka mana sakiringachu nirka. Verso 3 nin kay San Mateo 24pi. Chaykipami Jesuska Olivos urkupi tiyakukpi paypak yachakuqkunaka kashna nirkakuna. Ñaja kan willashkaka ima punllatik chasnaka tukungari. Kan kutin shamunatapish, Cai Pacha Tucurinatapish, ima señalta rikushpatik yachashunri nishpa payllata tapurkakuna. Kay tapuyka yanishkashina mana kanchu mushu. Jesucristopak yachakuqkunapish rikunchik kaypi tapurkami Jesucristota. Ima punllatak chasnaka tukungari. Kan kutin shamunapish, Cai Pacha Tucurinapish, ima señalta rikushpatik yachashunri nirka. Ichaytami kunanpish hintikunaka tapurita kallarishkakuna. Kay mundo ñachu tukurigrin. Jesucristo shamuna ñachu kayllapi. Verso 4 nin. Chashna tapukpimi Jesuska kashna nirka. Pi kankunata ama rurashpa krichichun. Yuyaypi alli puringichi. Kay punllakunapi ashtawanmi rikuringa, ashtawanmi uyaringa. Pandata yachachikuna, rurashpa willakuna. Chaymanta ñukanchikka yuyaypi kanakanchi. Chaymanta ñukanchikka chaykuna nishkata kasunapak randi uyanapak randika Diospak shimipi Jesucristo kutichishkata uyanakanchik kasunakanchik. Verso 5 nin. Achkakunami ñuka shutipi shamushpa, ñukami kishpichik Cristo kani nishpa achkakunata umangakuna. May llaqtakunapipish hatun makanakui wañuykunami tiyan ninakukta uyangichikmi. Chayta uyashpapish ama mancharingichikchu. Chashna hatun llakikunaka tiyanataka tiyangallataqmi. Chashna tiyakpipish Cai Pachaka manarik tukuringachu ninmi. Tukuy kaykunata uyashkanchikmi. Tukuy kaykunata ña yachanchikmi. Shinapish Diospak shimipi kaninmi kayka kallarillami kan. Verso 7 nin. Llaqtakuna purami makanakunkakuna. Shinallatak llaqtakunata hatun mandaqkuna purapish makanakuchinkakunami. May llaqtapika achka unkuykuna hatun yarikay allpa chukchuykunami tiyanga. Chay tukuy llakikunaka shamuna hatun llakikunapak kallarillamari kankani. Ñami uyashkanchik, ñami rikushkanchik ñukanchik llaqtapi y kay punllakunallatik kay sangay urku shinallatik kay reventador urku tukyakunmi. Verso 8 nin. Chay tukuy llakikunaka shamuna hatun llakikunapak kallarillami kanka. Chay punllakunaka kankunata llakichichun hapichinkakunami, wañuchinkakunami. Ñukata katikushkamantaka maypipish tukuykunami phiñankakuna. Chashna rurakpika achkakunami ñitkarishpa urmankakuna. Chaykunaka wañuchikkunaman kayshuk chayshukmi hapichinkakuna. Randimanta mana rikunachinkakunachu. Rulla willakkunapish achkakuna shamushpami achkakunata rurashpa krichinkakuna. Millayta ruranapish yallitik mirakpimi achkakunapak khuyayka chiriyanka. Kaykunatapish rikukunchikmi. Ñukanchik kay Ecuador llaqtapi mana tiyanchu persecución, pero shinakaqpipish shuklayami tandanakushka grikkunata iglesiataka katikushka harkashanikushka. Mandashkakunawan hatun mandaqkuna. Shinapish verso 12 pi rikunchik millayta ruranapish yallitik mirarikpimi achkakunapak khuyay chiriyanka. Chaytaka rikukunchikmi, chaytaka uyashkanchikmi. Mana ñukanchik llaqtallapi, tukuy mundo enteropi, ñukanchik llaqtakunapi y kunankari ñukanchik ayllu llaqtakunapipish chayta rikunchikmi. Millayta ruranapish yallitakmi mirarishka. Y chaymanta khuyay chingarishka. Chaymanta khuyay chiriyashka. Verso 13 nin. Shinakaqpipish tukuringa kama ima llakikunatapish apaktaka Diosmi kishpichinga. Verso 14 nin. Dios mandakun kay alli willaytaka tukuy kay pacha llaqtakunapimi yachachun willashka kanka. Chashna willashka hipami tukuy tukurina chayamunga ninmi. Ñanikushkashina kay mundo tukurina Jesucristo tigranamanta tapuyka mana musuqchu kan. Tukuy kay watakunapimi hintikunaka kayta tapurishkakuna. Llakikuna shamuqpi, hatun problemakuna shamuqpi, hatun wakaykuna shamuqpi, hintikunaka kutin chayta tapurishkakuna. Achka hatun unkuykuna tiyashkami, millones hintikuna wañushkami chay unkuykunawan. Shinallatik hatun makanakuykunapish tiyashkami. Primera Guerra Mundial, shinallatik Segunda Guerra Mundial. Tukuy chaypi hintikunaka tapurishkami kanka ñachu kay mundo tukuringa nishpa. Kay punllakunapish
achkakunami kay tapuyllatatik rurarikunkuna. Kay mundo Cai Pacha Tucurina ñachu kayllapi, kishpichik Jesucristo tigrana ñachu kayllapi, shinakakpipish ya Dios pakshimipika rimakunmi kaykunaka kallarilla kashkata. Kaykunaka tiyanataq kashkata. Chashna tiyanakakpipish nin Cai Pachaka manarik tukuringachu nirkami kishpichik Jesucristo. Kallaripika allimikan kashkatatik allitik rikukpika ñukanchikka ni ima yuyayta mana charinchikchu ni tukunchik kishpichik Jesucristo ima hora tigranata ni shuk uchilla uyllatapish mana charinchikchu chay hawaka. Chaymantami maybalik kan ñukanchik kashkata rikuchina achikpi churana. Kishpichik Jesucristoka achiktami nirka punllata horataka pi mana yachanchu. Pay tigranataka ni pi mana yachanchu ima punlla ima hora Cristo Jesús shamuna Cristo Jesús tigranataka pi mana yachanchu nirkami. Chaytaka allikmikan ñukanchik allitik charina, allitik yuyarina. Pi mana yachanchu kay mundo kay pachapi kishpichik Jesucristo ima hora ima punlla tigranataka. Chay hawaka mana rimanakuy tiyanchu, chay hawaka mana kayta chayta ninakuy tiyanchu. Hasta wantikka Cristo Jesús shamuna Cristo Jesús tigrana punlla horataka pi mana yachanchu. Ari ñawpa punllakunapi uyashkanchikmi willashkakunami intikuna nishpa kay wata kay killa Cristo Jesús shamunga nishpa. Imashinami kay ishki waranga wata kuchuyamukpi achkakuna o wakinkuna nirkakuna ña chay killa chay wata tukuringa nishpa. Fechata churashkakuna karka, watata churashkakuna karka, pero shinapish mana paktarkachu. Chika kay mundo kay pachapika ni pi mana yachanchu. Cristo Jesús kay mundo kay pachamun kutin shamunaka ima horas ima punlla kashkataka mana yachankunachu. Dios pakshimi llapitik nikun kikin ñuka mana runakunapi krina kashkamanta. Isaías 2:22 nin runakunapi shunguta churanata sakichik. Runa kayanga llamari paypaq kawsaypish samay shina chingarillami. Chaymanta kikin ñuka runakunapika mana krita kanchik. Hasta wanpish ya Dios pakshimipi, hasta wanpish Bibliapimi ñukanchikka krinata yachana kanchik. Dios pakshimi Bibliapimi tukuy kabal tiyakun. Chaymantami ya Dios pakshimi Biblia kanikun pi mana mirachinachu kan imata, pi mana anchuchinachu kan Bibliamanta imata. Bibliaka tukuytami ñapaqtata charin. Hasta wanpish ñukanchikka mañana mikanchik ya Dios ayudachun, ñukanchik ñawikunata paskachun, intendingapa ya Dios pakshimi Biblia imata nikuskata yachachikuskata. Shinallatik rikuytukunchik shuk ladopika ñukanchikka yachanchikmi kishpichik Jesucristo llatik nishkata. Tukuy kay señalkunata rikushpaka yachankichikmi nirka ñuka tigrana ñuka shamuna ña kichkiyashkata ña kayllapi kashkata. Chaytami ñukanchikka yachanchik kishpichik Jesús shamuna kichkiyamushkata, huchuyamushkata. Y kaytaka rikuytukunchikmi San Mateo 24, shinallatik San Mateo 25. Kay ishki capítulopimi rimakun pay tigramunapaq imalla rikurina imalla tukuna kashkata. Chaymi rikuytukunchik kishpichik Jesucristoka paypaq yachakuqkuna tapukpika nirkami kaykunaka kallarillami kan. Kaywanka hasta wantikka yuyachikurka rimakurkami shuk ungushka o chichu warmi wawata unguna paktakpi. Chay nanaykuna kallarishkatami yuyachirka. Chaywanmi yuyachishpa rimarka kishpichik Jesucristo paypaq yachakuqkunaman kutichishpaka. Kunan ñukanchik yachanchikmi tukuy mamitakuna wawituta charinapaqka imashinatik kallarirka nanayka. Asha kallarin chaymantaka ashtawan sinchiyashpa katin, pero mana yachanchikchu mashna tiempotik demoranga wawa wacharinapaqka. Wakin mamitakunaka rato nanay kallarin ña shuk horaspi ungunkuna wawituta wachankuna. Shuktikkunaka chunga horasta shuyankuna, shuktikkunaka chunga pusak horasta, shuktikkunaka shuk punlla enterota mana igualchu kan. Chayta mashnalla wachak mamitakuna, mashnalla wawituta charikkuna chayta yachan. Shinallatak mana tukuy wawakuna chasnallatik wacharinkunachu. Chikan horastami demoran wawakuna wachanapika. Shinashpaka ñukanchik kutin kay mundo kay pachapi imalla tukukunwan rimashpaka ni pudinchikmi ñami wawata unguna, wawata wachana paktashka chay nanaykuna
kasariska nitukunchikmi. Shinapish mana yachanchikchu masna tiempo tati kay señalka o kay nanayka demoranga wawa wacharinapajka. Chayshina satikmi kan kay ratuka kay mundo kay pachawan nitukunchik. Ñukanchik nitukunchik tukuy kay llakikuna, tukuy kay problemakunata rikuspa uyashpa ñami nanaykuna kasariska wawata wachanapaq nitukunchik. Shinapish masna tiempota chay nanaykuna uniyana kaskataka mana yachaytukunchikchu. Chaytaka nipi mana yachanchikchu. Chasnallatik krinimi ñawpa watakunapish kunan kay punllakunapishina chay hatun llakikuna, chay hatun unkuykuna, chay hatun makanakuykuna tiyakpika tapurishkami kanga ñami kay mundo kay pacha tukurigrin nishpa. Kay unkuykuna millones gentekunatami wañuchishka. Tukuy chaykunata rikuspa, tukuy chaykunata uyashpaka gentekuna kayuyashkami kanga ñami kay mundo kay pacha tukurigrin nishpa. Chinashpaka kallaripika kikin ñuka mana yuyayta charinchikchu ima horastik kanga, masna tiempotik kanga. Shinapish nitukunchikmi tukuy imallata rikushka, tukuy imallata uyashka ñawachana nanay kallarishkata nitukunchik. Katikpika ñukanchikka mana yachanchikchu ima shinatik o ima horatik kay mundo kay pachaka tukuringa. Shinapish ñukanchikka yachanchikmi imakunata. Mana yachanchikchu ima punlla ima horastik kay mundo kay pacha tukuringa, ima horas ima punllatik kishpichik Jesucristo tigramunga. Shinapish tawka imakunatami ñukanchikka yachanchik. Nishunchari yachanchikmi kay último watakunapi imashina urkukuna tuyayta kasharishka. Kutin shinallatak achkatapish. Mana ñukanchik kay Ecuador llaqtallapi, ñukanchik kay Ecuador llaqtapi riksishka chay urkukunata charinchik tugyaqkunata, tugyashkakuna. Shinallatik kutin achka kutin. Chasnallatikmi kan tukuy shuktik llaqtakunapi. Shuktik llaqtakunapi mirashka y ñukanchik llaqtapipish pamba chukchuykuna. Uyashkanchik chayta. Uyashkanchik makanakuykuna guerrakunamanta. Kay punllakunallapi uyarkanchik manari kay hatun llaki kay pandemia kay coronavirus unkuy shamukpi ñallami tercera guerra mundial tiyanga nishkata parlashkata. Shinapish kunanllatik rikukunchik uyakunchik achka gentikuna yarikaywan wañukunkuna. Achka gentikunami yarikaywan wañunkuna. Y kunan ashtawan nikunkuna kay coronavirus unkuy washa ashtawan llakikuna, ashtawan wakchayay, ashtawan yarikay wañuy shamunamanta rimakun parlakunkuna. Shinapish kay pandemia nishka, kay unkuy coronavirus nishkaka mana kanchu ni allitik ancha llakichik ni kaylla puntakutin uyarishkaka mana kanchu. Ashtawanpish kayshina pandemia nishka kayshina unkuykunaka tawkakunami tiyashka ñawpa watakunapi. Y wakin punllakunapi, wakin tiempokunapika 40-50 millones gentikunatami wañuchishka nin kashna chay pandemia nishka unkuykuna. Y ñukanchikpish yachanchik kay Quichua ayllukuna kay Americaman, Europamanta shamuqkuna chay unkuykunata apamurkay achka gentikunata wañuchishkakuna chay unkuykuna sapishpa. Shinashpaka ñukanchikka mana yachanchikchu ima horas, ima punlla kay mundo kay pacha tukurinata ni ima horas ni ima punlla kishpichik Jesucristo kutin shamunata. Pero shinapish ñukanchik yachanchikmi imakunata. Y chaykunami kikinta ñukata pushanakan allichirinkapaq, yuyarinkapaq. Ama ima mana tukushkashina kawsakunkapaq, purikunkapaq, tandanakushka grikuna. Chaymanta shinashpaka ñukanchikka mana sustarikunakanchikchu masna tiemputashik pasanga kay mundo kay pacha tukurinka kamaka. Mana chayta ñukanchikka sustarikuna, mana chaypi yuyta churanakanchik. Masna tiempowanshik kay mundo katingari. Ashtawanpish ñukanchikka yuypi micharinakanchik. Ñukanchikta mandag, ñukanchik kawsaq Dioska paymi mandashpa katinga. Masna tiempota kay mundo kay pacha katinakaqpipish payka katingami mandashpa. Paypaq makipimi katin. Payka mana sakishkachu mandanata. Payka mana kacharishkachu paypaq makimanta tukuy kay pacha tukuy kay mundota charinata. Chaymanta allimi kan ñukanchik yuyarina y a Diospaq shimipi rimakun rikuchikun paylla kawsaq Dios kashkata. Payka mana sakishkachu Dios kanata. Imapina kay mundo kay pacha masna watakunawan katinga shinakaqpipish Diospaq makipimi katin. Deuteronomio 32 pi Diospaq shimi nin ñukallami Dios kani kunanka kankunallatak rikuychik. Pishuktaq Dios mana tiyanchu. Ñukami kawsayta kichuni
ñukami kawsaytakuni, ñukami chugrichini, ñukallataqmi allichini, ñuka makimantaka pi mana kishpichi tukunchu. Kay punchakunapi tukuy hintikunami hatun mandaqkunamanta kallarishpa, achka chariqkunamanta kallarishpami yurikunkuna Diosta, riqsirikunkuna Dios illaqlla kawsashkata y Diosman tigranata nikunkuna manchayllaw, pero mana chasna manchaylla kanakan ñukanchikpi. Shinashpaka mana yachanchikchu mashna tiempo kay mundo kay pacha katinga, shinapish Diospaq makimantaka mana rushishkachu. Diosmi hatunmanta kashpa katin tukuy kay mundo tukuy kay pachapaq. Chayta amatij kungarishun. Katikpika ñukanchikka yachanchikmi kaypimi kanchik, pay aqllashka pueblo, payta katijkunaka Diospaq munayta rurashpa katingapaq, Diospaq munaypi puringapaq uyaqkuna. Chaymantami ñukanchikka riqchashka kanakanchik, yuyaypi kawsakuna kanchik, yuyaypi purikuna kanchik, shinallatik paktachikuna kanchik. Dios mingashpa sakishkata. Diosmi kikinman ñukaman iglesiaman mingashpa sakirka shuk rurayta. Y chaytami ñawpaqman apakuna kanchik. Jesucristomanta alli willayta parlana willana kanchik. Kay hatun mandashka. San Mateo capítulo 28 pi nikun. Kikin ñuka paktachina. Jesucristomanta alli willayta parlagrina willagrina. Chinallatik Jesucristo pu yachakuqkunata rurashpa katina kanchik. Kay punchakunapi mana tandanakuytukunchik iglesia shina. Shinapish mana harkarishkachu kan. Mana harkashkachu kan. Jesucristomanta alli willayta parlashpa katina. Y Jesucristo pag yachakuqkunata rurashpa katina. Chinallatik allimi kan ñukanchik kay punchakunapi tapurina yurina. Ñukanchik munashkata rurashpa kawsakushkanchik o Diospaq munayta rurashpa kawsakushkanchik. San Mateo 7:21 pi achikta minin. Ñukataka apunchik Jesus nishpami purinkuna. Chaykunaka mana tukuykuna hawapacha Dios mandakunmanka yaykungakunachu. Ashtawanpish hawapachapi kaq ñuka yaya munashkata ruraqkunallami chaymanka yaykungakuna. Kay versomi kan ñukanchik mancharinapaq. Kay versomi kan mana ñukanchik munashka. Tawkakuna nitukunchik kriqmi kanchik. Tawkakuna nitukunchik Diospaq obratami rakuni. Pero shinapish kay tukun ñukanchik munaylla, ñukanchik yuyaylla. Y kunan kay punchakunapi rikukunchik, yuyarikunchik, mana kashka ñukanchik yuyashka, ñukanchik munashka shina. Y kay punchakunapi pushaqkuna, liderkuna, michikuna, parlanakuna yurina tukunchik. Imatatik rurakurkanchik. Imashinatik Diospaqta rurakurkanchik. Imashinatik iglesiapaq rurayka karka. Imashinatik rurakurkanchik. Cristo Jesús shamushpaka, paypaq wawakunataka, pay aqllashkakunataka, paypaq obrapi katikuqta, paypaq obrapi trabajakuqtami hapishaninga. Jesucristomanta alli willayta parlakuqta, willakuqta, shuktikunata Jesucristopi yachakuqkunata rurakuqta, kishpichik Jesucristo shamushpaka, ñukanchikka paypaq trabajota rurakuqta hapinamunmi shamunata munanga. Y chaytami yuyachin, kay San Mateo capítulo 25 pi chayuyta hapina parluwanka. Kaymi rimakun rikuchikun ñukanchik Cristo Jesús tigranapaq shamunapaqka allichirishka listo kawsakuna chapakuna kashkata. Rimanmi chunga solterakunamanta, pichkaka yuyayuqkuna, pichkakunaka yuyayllaqkuna. Pichkakunaka allichirishka karka, preparashkakuna karka, y chaymanta kusa shamuqpi, novio shamuqpika tupanamun lluqsirkakuna. Kayshuqkunaka dormirishpa sakirirkakuna. Mana prepararishka karka, y chaymi rimakun kikinpish ñukapish kay punchakunapi allichirina kashkamanta. Shinallatik katikpimi rimakun Dios sakirka shuk mingayta, shuk rurayta, shuk tareawan. Y chaymi rimakun rikuchikun talentos takushkamanta, kaymi rikuchikun kikin ñuka responsable kanchik. Kikin ñuka Diosmanta chaskishkanchik. Y chaywan shuk punlla rikurigrina kanchik imatati rurarkanchik. Shinallatik katik yuyayta hapina parlomi kan kay San Mateo 25 rapitik shuk millay mana alli sirviq runamanta. Chay runaka ñuka dueñoka, ñuka amoka mana rikurinchu, mana utka shamunchu, mana shamungachu. Chaykamaka ashtawanpish ñukaka kushikukusha, chaykamaka ashtawanpish ñuka munashkata rurasha. Y llakichikurka shuktikunata. Chaypi ñapish shamurka y hatun llakimi karka. Chaymi ñukanchikwan mana tukuna kan. Ñukanchik pay aqllashka puebloka, ñukanchik paypaq kayashka, pay aqllashka, payta sirviqkunaka, paypaq obrapi katishu. Yuyaywan, shunguwan. Ashtawanka rikuytukunchik, kishpichik Jesucristo shamunapaq, kishpichik Jesucristo tigranapaqka, shuktik señaltami rikuchin. Cristo Jesús tigranapaq, kay mundo kay pacha tukurinapaq,
Kishpichi Jesucristo tigranapaq shuk ashtawan achiksha señal tami rikuchin. Chay señal mi kan pay tigranapaq ka alli willay evangelio tukuy ayllu llaqtakunaman chayana kashkata. Chaytami nikun San Mateo 24 verso 14 pi. Kay punllakunapika medios de comunicación, kay punllakunapika redes sociales, ayudakunmi alli willay evangelio utkashpa chay llaqtakunaman chayachun. Ninkunami manarik alli willay evangelio ka tukuy kay mundo kay pachapi kawsaq gentikunapaqman chayashkachu. Shinapish kay punllakuna redes sociales, medios de comunicación, internet ashtawanmi ayudanga utkashpa chayachun. Jesucristo kanirkami kaymi kanga shuktik señal. Chinallatik ñukanchikka katikpika yuyaypimi charina kanchik. Tukuy kay mundo kay pachapi kawsaq mana Diosta riqsiqkuna shamunakan arrepintirishpa shamunakan krishpa manari yallitaq chishikaqpi. Ichaytami convidanchik, ichaytami willanchik wiqkuna. Nikushkanchikmi pi mana yachanchu kay mundo kay pacha tukurina ima punlla ima horas kashkata. Kishpichi Jesucristo tigrana ima punlla ima horas taka pi mana yachanchikchu. Pero chinallatik pi mana yachanchikchu ñukanchik kawsay ima horatik tukuringa. Ima horas kamatik ya Dios ñukanchikman kawsayta samayta mañachinga chaytapish pi mana yachanchikchu. Chaymantami tukuy runakuna, tukuy Cristo Jesusta manari katikuna riqsiqkunaka arrepintirishpa krishpa Diospaqman kuchuyana, Diospaqman kimirina kay punllakunapi. Diospaqshimi Biblia kaninmi kunanmi kishpirina punllaka, kunanmi chaskina punllaka. Dios kaninmi chaskinalla punllapimi kantaka uyarkani, kishpichina punllapimi kantaka kishpichirkani nishpami kishkachishka. Riki, kunan mari chaskina punlla, kunan mari kishpirina punlla. Chaymi tukuykunapaq convidashka. Ñukanchikka mana tapurikunachu kanchik, ima punllashikanga, ima watashikanga. Ichaytami nirka, ama chaytaka sustarichikchu kikinkuna nishpa paypaq yachakuqkunata. Hechos capítulo 1 verso 7 pinin, chashnanijpi Jesuska kashnami nirka. Chaytaka ñuka yayallamari yachan. Kankunaka ima wata, ima punlla, pay chayta ruranataka mana yachanachu kangichik. Kay punllakunapish gentikunaka chaytami yachasunin. Ima horas, ima wata, ima punlla, kay mundo kay pacha tukuringa. Chaytami yachanata ninkuna. Shinapish Jesucristo kanirka paypaq yachakuqkunata kankunaka chaytaka mana sustarinachu kangichik. Ñukanchikpi chaytaka mana sustarikunachu kanchik. Ima punlla, ima horas Cristo shamuna o kay mundo tukurinata yachanata mana mashkakunachu kanchik. Ashtawanpish ñukanchikka katirana kanchik ya Diospaq ñanpi. Ashtawanpish kikin ñuka kashpashpa mishanakuypi yaykurkanchik. Chaypika katirashun ñukanchik ñawitaka Cristo Jesuspi churashpa. Kayashun shuktikunata, krichun, parlashun, willashun, alli willayta uyashpa, ñukanchik shinallatik arrepintirichun, krichunkuna, kishpichik Jesucristota mandaqpish kachun, kishpichikpish kachun chaskichunkuna. Kunanmi tiempo katiyan. Kawsakushparaq, kikin ñuka, allichina kanchik, ñukanchik kawsayta ya Dioswan. Imashinatik kanchik. Kayashun gentikuna arrepentirishpa, krishpa, Jesuspaqman shamuchun. Kunanmi tiempo katiyan. Ñukanchik kawsayta ya Dioswan allichinkapaqqa. Dios bendeciachu. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapaqqa kishkay. jmchuki@hotmail.com correo electrónico man. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illaqqa imata mana charinkichu.